جبوی هر کسی کد خواز ناس بکه به قنجیا مزن جکیره بو یه کدیلانا کرمانجی و فلکلورا کردی لحریم جزیره و روجاوای کردستانی بلا کر دوی ناس بکه به اوه یوسف چلبی یوسف چلبی سال 1927 ده لگنده جبل گراوی یه گریدای پارێزگەها مەردینێ لە باکوورê کوردستانê ji dayîk bûbû. Ew ji eşîra Omeriyan e. Hêvî FM serpêda 100.5 Yusufê Çelebî ji biçûkaniya xwe li ser destê meleyê gund fêrî xwendin, nîvsandin û Qur'ana pîroz bû. Di gundema ta temenî wî gihîşta 15 salî. Lê pişt re malbata wî neçar ma ku ji gund bar bike ji ber ku amî wî keçek ravandibû. Ji ber van pirzgirêkên malbatî neçarman giberê xwe bidin Rojavayê Kurdistanê. Lê dûv re malbata wî berê xwe da Libnanê û li Beyrûtê cihê xwe girtin ta 2 salan. Ta Xensa, hevjîna Evdê Xello û xuşka Ehmedê Silêman, axayê eşîra Omeriyan li Bakurê Kurdistanê ji wa da xwaz kir ku vegerin Rojavayê Kurdistanê û cihê xwe girtin li gundê Topuz ta 5 salan. Piştre malbata wî berê xwedan gundê Tilistêh û li wê de man 2 salan. Ji ber ku bavê Yusufê Çelebî her dem pêşwaziya Rûspiyê Naşîra Rajda dikirin li gundê xwe û li mala xwe çaxa berê xwe dabûn Bakurê Kurdistanê ji ber hin pirzgirêkin di navbera eşîra Rajdayê de û hin eşîrên Ereban de. Mezinê eşîra Rajda İbrahîm el-Hîsên xwest ku qenciya bavê Yusufê Çelebî lê vegerîne. Ji lewma heftê donim erd dayê li gundê wî. Hêvî FM serpêda 100.5 Dûvre Xensa hevjîna axayê Evdê Xello, axayê eşîra Mêrsîniya ji wa da xwaz kir ku vegerin û kurê xwe Şêx Musê Evdî axayê gundê Elî Fero şande beywan. Yusufê Çelebî fêrî stran û alavên mûzîkê bû ji biçûkaniya xwe ji ber bandora bavê wî li ser wî hebû. Bavê wî jî li alavên mûzîkê dixistin. Yusufê Çelebî tambûr ji bavê xwe distand û diçû gundekî nêzîkî gundê wan. Heta li ser destê Qehfûr Mella Hesen fêrî tambûrê bibe û gelek stran ji ber kirin.
برده ام دکارن بیجن یوسف جلبی او یکمین هنرمند فولکلوری یفری ستران و طنبوره ببه بکوت زخت نینی جعلی مالباتاوی لسروی ببکار آنین جبرکو باوی ویجی لطنبوره دخست دشت بالکش لجم یوسف چلبی او بو کو طنبورا خو بتلین خو لید خست گلک هنرمند جبردستی وی درکتن مینا نمر حزنی باوی عادل سعید قباری اسماعیل چناتی و شفیق باوی رعد و گلک هنرمندن دی محمد رشاد بک و قدور بک شاندن دوینا خواستن کوبه جموانا جبر محمد رشاد بک جر طنبورک آنی بود خواست کو دیاری وی بکه و یوسف چلبی هر ایوار شف بهر که خواه جموان دکر و او طنبور تاروجا ایرو لموزخانه یا پاریسه لفرنسای جه خودگره گورکو کوریوی گوتیه هن بلاکین وینا هبون یک جوان لمالا سیمح بو آغای جهویان و یا دیم لمالا حلیم جمعه بو جبردوی چاخه ده بلاکه لمالا آغا بتنی هبو بلاکاک جه لبیروت هاته دیتن و یکا دی لحلبه بشتره او بلاکه هاتن جبرگرن و بونه شریطن کاسیته بچوک لی مخابن گلک جوان دناف دستان ده وندابون بلی هجمارک پر بچوک لی دوان ده جی دنگ نپر زلاله لی ستراننوی هاتن پاراستن لسر زمان وان هنرمندن کوجبر دستیوی درکتن شنفشکی دانفشکی تارو جامعی یوسف چلبی نیزی 500 سترانن فلکلوری ستراندن و هجمارک باش جموالان و سترانن شران و نافترین ستراننوی عدلایه شکریه خانمه گزیزره سیده جازه استرانوی نافدار زعیم سلو احمد سلیمان استرانا نافدار زرگا عفده زرگا عفده جعشیرا گاباریان بو دوی دمیده زرگا عفده جبراهیم مرطب یکو دهاتا ناس کرن بناوی برکو کجا رستوران که بیجه لسر حس کرناوی جه محمد آغای دا قوری را دوی چاقی دا برگو استران جیرا آماده کر لینه دویری بو بستره جبر او نجع شیران بو دو ترسیا کو بیکشتن جلوما او ستران دا یوسف جلبی و دوی چاقی دا تو مطرب جگر نکرن کو استران بیجه جبلیوی جلوما یوسف جلبی سترا و به هاته ناس کرن تا روژا ایرو
و دوی چاقیده زرگا عفده جی کسکی دی جبلی محمد آغای دا قوری زوجی لی وصیت زرگا عفده او بو دماغ بمره بان محمد آغا بکن و دبن کونه ویدرونه دوی چاقه دا یوسف چلبی جی کچکک جهو حسکر لی حسکر ناوا نگهشت سری بریکو کچ دا خواتا زواج جه دکر و دخواست پیره بزوجه لی یوسف چلبی حسکر ناخوا کر بقرباناوی حوالتیات نافبراوی و جهوان ده جبرنت خواست خاینتی بحوال الخوره بکه نمر یوسف جلبی جکچ آما خواه زوجی لگنده توپس دکر و دکچ جیره چه بون دوی دمه ده یوسف جلبی چومالا زعیم سلو سروک سوریه یه بره لحلبه و هیفکه لمالاوی ما جلوما داخواست کر کو او زوین چاندیش دسته دربگان یانجی اقطاعیان درخینه ولی جود کاران بلاو بگه زعیم سلو دوی چاقیده سوزدایه لی سوزاخواه بجی نانی لوما کو پشتره یوسف چلبی سترانا خواه نافدار درخست یا بناوه زعیم سلو و گلکی دو آفیت دهندره و سترانی ده وجبر في ستراني گلکی دوباراوی کتن و لیکولینو تحقیق پیره کرن و گلکی جی ویشکنجه کرن یوسف چلبی گلک جاران جوات نوید سیده جگر خون را هبو هر وها هن تکوشینان و روشن بیرن کرد لعاموده و لگنده سیمتک نواف بدزی جبو پرزگریکا کردی گنگشه بکن هروها بسال 1962 ده جشن نوروزی لدار خست لگنده علی فرو دوی دمه ده وجین کرنا فستیوال نتاویان جشن نتاوی قد خبو و دوی چاقه ده گلی کرن لی لجم اوفیسا دیم آنها اکوتین اسکرن بناوی مخابرات و بره جیر دو گوتن المكتب الثاني جلكي دي جريان ودوف ركاتن تاوينا گرتن و بشتي لي كولينا وتحقيقه وشكنجه كريني او بردان لي دمك دريج نما دوري دستيوان جبر قد شوا حفته هيفا گولاني سال 1962 ده بشتي كو كونسرت اخوة لمالا رشاد بك بداوي كر مخابرات جارك دي هاتا ويگرتن و دوه شوه ده هاتا کشتن اولا شوی هاتا آویتین دوی دریه مالاوی بی کتو کس تشتک جی مالباتاوی رو بیجه هروها مالباتاوی جی تشتک جی کسکی را نگوتن جبر ماترسیا مخابراتا تاش خلقه وره کو کریزه که دل بیره چه بوی یان جنو باک جلطا هیوی FM زربیلا صاد نقطه پینج یوسف چلبی لاشیویج ناو مچو لیستران نوی تاروجا ایرو دگوه مده بانددن و گوتن نوی حتی وید ناو مده بمینن و تایمت من دیک و ناوی هبه و او میرخاسیا وی تا وی فلکلور کردی بپارزه و بتایبت دیلانا کرمانجی و او خودی قنجیا حری مزنه که سترانن وصا لروج آوای کردستان بلاف کریه هروها لباکور کردستانه و الهرما بادینانان لباشور کردستانه و چیای سنجار و دردوراوه هزار رحم لگوراوی به
Obaru Matinae, Ingo Ingo Kayuki, Kokuru Jabdikae, Korkuru Jabdikae, Kajubaba Jirae, Kajubaba Kadrae, Rahaman Dachanae, Rahaman Dachanae, Inga Baja Rochae, Inga Baja Rochae, Namishu Jabdikae, Teresa Hudarae, Teresa Hudarae, Saranamai, Munai, Naranamai, Munai, Naranamai, Munai, Munai,